Manipud iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaa daw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti naimbag nga adal, ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalal Kinapudno ken Biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 25, versikulo 23. Ti panagpardaya yeg na ti pungtot, kas iti angin nga awan dwa-dwa amang yeg iti tudo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok iti programa tayo. Dala, kinapudno, ken Biag. Lucena, agyamanak dito'y peanut brittle a pasarabo man. Awan anyaman na, Mildred. Isumit lagayam a naglive ka, ta nagbakasyon ka gayam. Wen, napan kami nagbakasyon inji Pangasinan. Idi nagawid kami, di magas kami inji Bagyo. Ado ti kwartayo Saan man? Isumit lagayam a makalawas ka nga awan. Oh, kat kumusta nga dito opisina? Napukawan di kahera iti 50,000. Anya? Koleksyon day chay. Apay ngay. Pagpalpalawagan da nga rod no apay. Mga no adala ang nalabsan na aresibo. Sapay ko maatakas ta. Sabali ti mapampanunot ko. Anya ko maday ta? Imbulsanan sa ti kwarta. Anya? Kumusta nga iti bakasyon, Lucena? Makabanlog mat Anyamot nga iti impulong na kin kaday ta, Mildred. Anya ngay ko mati ipulong na. Ay na, di mo laam mo. Idi awan ka, nagadot imbagbagana. Anya? Ibagbagana saan ka no anilakay mo ti kadwam a nagbakasyon. Sino ko ma? Lalakim ka no. Anya? Napan kayo ka no nag-beach. Sobramat day ta Mildred. Iso asaan ka basta taltalak iti day ta babae. Narugit gayam ti panunot na. Talaga, backbiter day ta ka-opisinaan tayo. Kat no imbaga na anapukawan ka kano iti 50,000 pesos. Makitam day ta. Talaga gayam adakas ti ugali na. Oh, apa niya adwa ka lang dito lamisaan? Ay, bayam. Di yung iba ni Mildred? Ay, saan mi agayam day ta a tao? Huh? Taapay mat. Kasla di mo amo ti ugali na. Kitsak ngay. Mabali na kada makitable kada kayo? Wan Agtugaw ka ta agorder tayo iti kanin tayo. Thank you. Ay, kasimot ni Mildred. Agmay-may sa itilamisaan na. Saan nga umas asidagday ta babae dito eh. Tama nga no jak makatapal. Ala! Apay akas talaunay ti suron mo kenkwana. Naglaing namin amang perdi iti pada na a tao. Huh? Ay, padasin nakapir dyan. Talaga nga isagunot ko! Pilo, umay ka man. Mabit lang, ma'am. Tamad na matilinis ko. Umay ka pa'y ditoy. Apay, ma'am. Itimplaan nakman iti kapit. Aglinis akpay, ma'am. Nakarekreklamo ka. Kung tandak mo sana ka makalinis. Ipulong kanto pa'y. Ibagak asadot ka. Kaputlaan ka, napigsa ka ni sir. Anyati ko nam. Ay, uunin, ma'am. Itimplaan ka. Agtulnog ka matlagayam. Nagadupay la asaom. At tamad-madlaw ko ka, manong Pilo. Anya day ta, sir. Basta nagdalos ka, kanayon nga unang ba ito office ni Mildred. Kasano? Agong ungot-mot ngamin, sir. Ha? Untan na ka? Uun, sir. Sobramat na ito babain. Tila'y paparamid na kanyak, sir. Agpatimpla iti kape. Agpagatang pa ijerwar. Di mo ngamin iruwam, Diyak ngamin kaya tagumura kanyak dagiti ka opisinaak, sir. Ay namanong Pilo, saan da ka susulduan ditoy, tap nagtimpla ka lang iti kape, di may nga agin bobos.
Tandaanam dayta. Agpabunyag ka matgayam, Lucena. Wan, may sakan to aninang ha? Katwan Katsak ngay, alangan mo't adi nakalayan aninong. Amin kayo ah. Ay, gumurakin ka, no di na kami awisan. Nangag kong agpabunyag kagayam. Wan, Mildred. Apay ngay, adinak man la pinakaamuan. Ha? Ay, syempre, umay ka. Kayat ko, may saak mo't aninang. Wan ah, day talaga yam. Anya ayag anak kag iti bunyag, lalaki wano babae. Babae. Agkumaritan ano kasta. Sige. Kaano nga iti pabunyag mo? Mga nagkay ti bunyag kunam, Wan, iso anas kan abaro ti pagbado. jak kayat amapmapan kay ti kakastapas kan. Tapay, Ang mukmat nga main, amapan kalaeng agpalastog. di ka man agsao iti kasta. No apay nga min, yan ay banda ka pay laeng. Hay, talaga nagalas ti ugalim. Mildred, Amukmat nga idi pay laang, kontrabida kan iti biyag ko. Anya, umatendar mo't ni Mildred? Wan nga rod. Ay na, Jackson umatendar, no adamot na dyan Mildred. Ay na, mapantalat taa. Amo mo takagurgurak na dyan babae. Sino kumatisaan? Ay na, numabalin la kuma agbabawi. Numabalin la kuma. Ayan na ngayon ni Kumari Mildred. Di may amuno sa dino ti ayan na. Adamat ita ijasimbaan. Ang mga no adalaang dita. Agpapaigid sa matan. Yaklakit ti kayat nga asikgan. Kaasimat ah. Ang mga no adan tumanon pirjan na sa bali at tao. Ay, jak kayat adanggan ti kasjay nga ibagana. Ada ka maggayam dito'y Mildred. Apay nga agpapaigid ka. Kasano, no umasidaga kadagiti ka opisinaan tayo, aday wandak mo. Anya? Makapasakit iti nakam. Kasta ka di? Apay ay, anya launay ti basol ko kadagita atat tao. Mari Mildred. Masaksakitan akon, mare. Apay, anya ti basol ko. Umay ka kiti, tagraragsak tayo. Kasano nga agragsaka, kat aday wandak mo. Agawid kami, mare. Medyo naulaw akitin pasangom nga arak ah. Agyaman nagtaimay kayo. Agkukuyog kayon kada Mari Mildred ah. Ay, Ha? saanon? Si kaano kayat mo? Never, Jack kayat. Agmay may saak laang. Intagit din. Uray ka disika, kat aday wandak maten. Saan mo't, ma'am? Amin kayo, kat umad adayon kanyak. Ma'am, Apay, anya ka dilaunay ti basol ko kada kayo. panawan ka pa'y, ma'am. Ado pa'y nga minteramidad. Anya? Mare, agimbitarak ko ma. Para iti anya. Birthday kinton bigat. Talaga? Wan, mare, kat kayat ko nga umay kayo kumaamin. O sige, ibagak to kadagiti kakaduha tayo. Ijay balay, mare. Sige. Nakadutin sa ganam. Ngam awan mo to may abisitam. Nagayabak mo't lakay. Kagurgurad da kan samat dagiti kagatwam. No anya launay ati basol ko kadakwada. Ay, Kagurguradak at talaga. Intayo matan maki-birthday ah. Ay, saan? Jack kayat. Agur orayan ni Mildred ijibalayda. Agsaksakit pa lang tinakam ko kan kuana. Gapo ka dagiti inwarwaras na kontra kanyak. Siyak met, Jack magustuhan ti ugalin na. Narikatan. Ang mga no siyak tumat isa runo na appear dyan iti sa bali at tao. O sige, nakngarudan. Ha? Mapan ka pa'y laang, kat pinirdi na kaidin. Narigat mat no sa anak amapan. Kat imay mat idinagpabunyagak. Pare, ni Mari Mildred ngay. aday jay salas, kumare. Apay asiksika laang matimay. Busy dagiti kakadwami. Sapay nagaduti linuto na sa gana. Nagayabak mat. Ngam saan damat akayat ti umay. Anya ayat ti basol ko, mare. Takagurguradak matandagiti ka opisinaan tayo. Ay, Kaslaad da sakit ko ang makaakal. Taad aday wandak.
Ala, ibagakkan ka. Sige, Mare. Saan mo ko maatagidaksan dayto nga ibaga? Sige, Mare. Ibagam ko man. Talaga agumurgura dagiti office mates tayo kan ka. Taapay. Gapo iti inararamid mo apan ang perperdi katakwada. Anya? Oray siya kat pinerjam mat idi. Ni awan mo't malagip ko. Idi nagbakasyonak, imbagam asaan anila kay ko ti kadwak anapan nag-beach. Ha? Ay, uwan, Mare. Nasakit matinakam ko kan ka, Mare. Jak paglibakan dayta. Nga maasi akmat ngamin kan ka. Tad adaywan da kadagiti katrabahuan tayo. Mare Lucena. Ita, amo man no apay. Uwan, Mare. Bayam takasaritak to ita. Dumawatak iti pamakawan ka dakwata. Mare. Adar aramidak. Mare. Pangasim ko tadangganak. Kaya't ko taagkid daw iti pamakawan kan ka. Apay, ada ka di basol mo? Jay panang dadaal ko kan ka idi. Dayjay ka di. Amok nga iso ti panggurguraan nyo kanyak. Iso apakawanan da ko Sorry, Mare. Asino mat nga minti saan nga agsakit tinakam na. Agkakadwa tayo. Ngamdakas mat gayam ti ibagbagam itilikliko-dak. Pakawanan na ko, Mare. Bayam, ikatakon ti madi nga ugalik. Saan anasaya at timang ibalikas iti saan apudno kontra iti padam at tao. Di ka mang dadaal tapno saan kan tumat ang madadaal. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.